Nonda Wata Wata ki City Veni Waturala and Radio Mbulando Wata, San Francisco. Me Kochi Kenda Watabai. Ertu bukan mode talenga weekenda sa Singapore wai tiko mai viti Singapore rombuka tiko ngo na kabienda indai na nonda tiko ni venga rabingo Santa Rosa California na radio mbulan dua bata San Francisco ni kau tikenda bata mai ni mbula venanga na wekanda rabadangi tiko so endua nei lawa le buera sa toso ya ningo na rara ningito na HFC Bank Stadium Laudala baleta non sota na ngonde buli na kota final au ngai ba malataka ni wa malu emuri sama ni ba suka na minister ni buli na non na itukutuku me sana ngito nga na bua sana seningito mbodole sangai may madala sarati nga nambongi na tikinang go me sa ba suka na minister kaya na minister sa ngito mbodole porto kana songo senga engito o nambua mani ba to kaya na bilia de la bisanga tiko ni madala na bongi sangai bukan data kinen sa ba suka na minister na non lewa me rasang gito mandanga kasalebi mandanga na isongo ning gito ning onde buli be boka tulewa na be kai baleta na soto boka duriti ngoni bula benak na kando ni toka na be bale nimbula kemni na be ngarabi o kemni na ngarabi be na bole bu sombe karanda nda botiku ngai bale rabokan dondo tiko na singa lebu ni singa boka roa yenda indai sabe be capital ngo Santa Rosa sa sibina ba na bana miniti kanda na ba maruta gitu ya ni melaki zaba me bakana keni barau na ruana kaloko na singa lebu indai ni mbula benaka tabo mbula tiko ya ni we kemni na be ngarabi na be pale ni mbula no dabe anu elo mani dolo ke viti lebu banu lebu bakaki na tiko ni taka so
ni bula bena kana kanda ni sa waruti ngoi la kana vista wi andre na kabini kwa Santa Rosa le be bono so ni na vengo le kikina gora bula bena ka ni bula bena kana kanda ninda sa sematiko mai na radio bula ndua vate San Francisco e kauti kenda batamai.
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u Dren na tutu beto seki. Erto satu waka rau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan kenale waka sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemudawe California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Multistreaming vata San Francisco me kauti kenda vatamai. JJ's Food Shack. E tigo kedi kena na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalos e tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na keni kana. Kaya tigo talanga na nono specials and lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda bata-bata ki City Veni Raturola. Baravini korone nau. Mai butuh ketua koyau. Luku bulan gai rangi minaka. Mata lau nindarai ki wasa-wasa.
tayani tomba levu rai rai langi langi kilai tue non de viti aelandi isana tewa kona tawa muile davi na tela na nongu koroni vasu tale vei au na yagamu ko salu salu ni utongu tawangu ile da vintina mai alongu ni mode nawe kangu mai na tewa ni vosota ni umai vakasereka vaka yatu ngoeleka leka duana singa unangaila kita leva Ongo na rongo may wala ni Songo and a radio Bulando Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Na singa kay Tailebu, na po kayo rin ba kinando na kena masumaso singa warawain na katulus ang wulukando ni Bulango o Cosita. Kana po kayo rin ruang dua saiba, ruang dua lima saiba, and Clifton Avenue, Santa Rosa, California, dio lima ba saiba vitu. Na singa ni buwana numi ni ambakin raw ni Kornibuli, na ratu kanda bulebu, na buwana numitiko en bulo September, na ika tinika tolu ni singa. Na maraw tagitio kina na tiko-tiko, e buka raw taki, men garavi and Holiday Inn Express and Suite Diwandua Rua Limamba men Bogedori and Singa Bukelulu and Stockton Boulevard Elk Grove my California Diwa Lima Bitu Lima Walu kay nanomo ni Katalau Masu na lewe ni ANCF na Bogedoritico me baleta nangarabi ni nomo ni Lako-Lako ki Kentucky ni sakilati ko na kenailoku ni nagaibe talanota kaya ni nelabina kanibe tukutuku ni tak na nomo ni Katalau masu na breakfast na lewe ni ANC Cell 2 monin Bogedoritico and Ponua ni Saluku the Tungore na Pacific Avenue Santa Rosa. Gore tulu na itukutuku e ramai e na nonda iwasini nga unango ni rongo mai na vali ni Songo. Na nonda wata ki sitiweni raturala. Meleti aunga
William back in doon nungu life insurance policy? Nakakira na ito tayo katil kabito ni akostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time saranga mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. O sa halo ko dengo pambilaksa. Iyo. O yasar nga na buna, raw sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yang baki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima ena kena tuku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Ito samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinagasar tu nga toboy, simpang bakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori, sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to doko. Kaya kita sana berata ni baga singelebu, kita sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu sa baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with unity, kanay baga singelebu sa baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibal nilo tinapuko ni oso-oso pakadada ka? Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo waro taki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Ruwa na bima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilebu ni lotu lebu bei Kemando e biti. And a radio bulan doa wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Nanonda bata-bata ki City Veni Raturola. Esa
Marikangata kay rato na Golden Dragon Swingers and doon na sere rato selangata makawasara tinikadio walu sangabulo bagadada. Sa anday to kan non rato itubo na matambo ser to didi ba kan non ranggito ng onebuli sa daromba sarati ko nga nang ngaunanggo nararaning gito may Lodwalan HFC Bank Stadium kena Bacchus Park na non rasot-sota ng onebuli biba kurumbuita kin sono kornibuli radambedake so sara lutungo na kota final ya anda reda na ibaga tangin den gito sa to so dakisar beira ng onebuli ya awa madala takati ko na lomani madawa na lewa ni minista mesa kakua ni gito nambua na kota final berosota kera tukanta bulebu na temba kitini kabitu lako sombu men gito nga umbudo lebu beletan yang ganga be nambua kakin na minista seriran ronro beba kakina satu kuna buana non buni bola tundi la itu kuna bertu na matambosya mengito mbudalebu era tarong eso na kawada ba tiko buana minista me tako sobakina na lewani matambosya ngito embalitir na ngonde buli bagawe misala ibinga beira era didi bakana ngito mera boka tule wakina yo yana boka taro ya zomai me adobo tiko mai na kabina no senganganin dua ese boka suka Erto kaya tiko nga na matambos sa Fiji Secondary Schools Rugby Union nindondono mesabo ka liuzi mantangan na lawa merabo ka muria na yabu tu ni lawa membaleta ng gito kina soto-soto ngo ni Deans mesa na siniraw ng gito mudalip kapato may nakakabinan no liada tiko kebaka sa na siningin gito mudalip ya ibinakami abakan data kirawa sedaba na baka tulewa ayado sa bongi sanggay bukan dita kamay na minista mesana buka sukana no na lewa merasa lewa mandangan ng daw ni lewa na isongo-songo ng gito membalitir ng onibuli na sota-sota era buka eldora tikong gwara kota final sa buka eldori sa ratikong anggo ya sanang gito kinaw ng buwa sana lutu mbuda lebu sana gito kina na timini ng buwa meraw sota kay ratu kandabu lebu yan doon na sota na timi kede na nonda biasa na rasati kong goira talaga ng onelewa na Whitbix Ralube Championship sa bagay dorito kong na kornibuli chambeni na bakitini kawalula ko sombo bir ng onelewa ng dawa samut secondary school may taylibu arto sa dambe la katele tu ngamen gua na kota final na timi may dawa samu biba kurumbuita kisama ye lutu o lomeri rawasota kay mbudalebu bir ng onelewa da boga bina kabolep pero na timer lago tiko may bagayawa na nora sa sanga satu kina na ibaga tangin dengan den kila kay nangito ena ibaga tangin dengan de sareda sabo merangay may laura ya matana lebu ya na matangali sota boga ungo da boga ni binaka beira na beitimi boga bimbi beira na daw beito ko ni na itumutubo na daw ni besusu o ira na old G batakir na old B da boga binaka tiko bo lebu na non ratiko rawa ena siga lebu enda indai rungu na lamalangi na korturanga may suba iya na sinitaro po na gito raki mama da na bibo no taliso nangay buga rita gitu ko ena na itukutuku ni raki ni o tinarongo itukutuku ena tini karuo na kaloko o baga en rataletu nga ni be sabirio na malo bula binak do bula binak na biwe kani do sema tiko mai en siga lebu enda indai bulo semisi murusan bulan bega bulan bena kastino tokona bata ke rato na no na lawa do na kanda tikongo kai tikonga mai bulare io binaga boleh sar rabokan bula tele tunga mana kanda ngo mai New Zealandi o andi mere mai Okalandi New Zealandi ke na non baba ke tale ke na da tale bu na da na boleh na semat ko mai na singale bu indai les wong bula benak bagat ko na singa bu ro indai erto sarai reino no kai ko beka ngai na tonga nang gabok ka yo de kila kenan rakingo ena lo mani tembara inda bogoro rongo tiko ena radio mbulan dua bata San Francisco kauti kenda bata mai Osa
JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirato sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in doon ng life insurance policy? Nakakira ni Turtana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena mata ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So ang kali wara ka tala tunda wara ka. Kuwertongko. Au sarang ko dengo pamilaksa. Iyo, o yasar nga na buna, raw sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua kayada na lenga, nisa ay ambaki rowo tina policy. Text mai kina wasa walu ba dua, tolo walu lima na kena ituku matai lalai, o ya na wasa walu ba dua, tolo walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy, simpang bakaw. Gay way dala tukin ng bata. Koe serangan kori. Sonong na santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabin ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to ito ni ti, kanay baga singalebu sa baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nanonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Kenai alai alai
Ya, wai kaula ni ngauna wau kei tabua, kei waisale buni wanga sombo. Sa eli na wekandango, da rongo da itunga nandomona. Kei nandomona tale ngai sona wekanda, rawa maru kenda, rawa maru tai kenda tuenda vitamba ambaki sawa ti mai viti. Na ste seni ni retio era wakai ngata ki tiko mai ke ani. Mula vinaka na wekanda ni sama tiko mai, na singale wenda indai. Mere mo dei na koro, ranayandra, sipaniolo lume dola vina, mendana rau. Do bula binaka na ilaw-lawa ni Elesi Wong wata kei rato na ilaw-lawa rato a kere-kere tiko mai umauta mai bono ambalabo na ba 35 kei rana lewe ni Songosongo ni Tambangone na Weti Mualebu Youth Association sal lesi binaka walebu sal lesi tau palele bena numi tiko mai o elesi wakakina kere tiko mai na sere ke rewa sona ngauna na raoni la koya ni sona sere ni kere mai ni sada buta sar tiko mai kina sere sona ngauna na sanga ni rawa baleta ni sabo garuta ki oti tu na be sere somo ni boka maruta kenda sara borongo ke tiko ngakina bina wole welesi ke muni na sa sema tiko mai na singale benda indai Bukan ini bina tiko be ranangon ngo sandondo na me sangito tiko na tim ni nambua wata ke na tim ratu kanda bulebu under 17 and HFC Stadium elodala Maisuba. Bukan ini bina kabi ke muni nandau ni beito koni na itumu ke muni na bulioti na do robo rangon ele o orang semarama o ke muni na old G wata ke na old B bina bulebu na sema tiko mai koni re boro rongo saratingo na rarau rongo saratingo ni ke nando momuni ni kai la rabito koni tiko vera na lubenda na soto ni quarter final na Vodafone Deans boga doritingo gori bailau dala boga ini binaka
Salu era tumu Bibi tu kei na korokula Tomo Kemba siveya Kunana nuira Kotela Namotu singa Enda mbekea Kotela Na wana nami Aita ikoya Bei siri yake tunawanga Ena bei mama Biri wakana nawa Naya tulomai Nano nuya sana Elana ulisevani Eva kalatina kaubanga Nabitile bupe na matau Ena bualiku koma lake Nukubulanga boli boli Darumai ambetatale Como Emosiveya Nana nuira Hotela Namotu singa Endambekea Hotela Na wana nami Aita ikoya Bei siri yake tunawanga Ena bei mama Hotela na wana nami Aita ikoya Bei siri yake tunawanga Lai tukutuku ena nonda vanua. Sa tini karua na kaloko na ngauna Maiviti. 5 na kaloko na ngauna Santa Rosa. Sa vinakata na minista ni Vuka. O tovedi ni wasota William Ngavoka. Me vangangardo tanki na yanravi ni roro ni wangavuka ena nonda vanua. E kaya na minista William Ngavoka ni sa nanumitiko me vangangardo taki liu na yanra vaki ni roro ni wangavuka mai lambasa. Baletania saya do mai na yanon rei tukutuku eso o Premila Kumar na mate na palimendi mai na Tony Vesanga patake na Prime Minister Siti Veni Rambuka roa mai wakaritaka ni Lulunga na enrabi ni vei roro ni wangavuka ngo. Kau Ngavoka ni isana vangangado taki na enrabi ka andau wakaidu ritu eliu balete nangaunang wasabi na kati me uasi bisara na enrabi ni roro ni wangavuka na nonda vanua. Wili talengaki na onandi watake na usori lubulubu. Wakaritaka ni sana vesautaki na wakaraunianra me nandau makadake nangaunango. Kaya na speaker na palimendi o ratu na ingama lalambalabu. Ni indondonu menda sa vangangadotaka na yanrabi ni duru-duru ni wanga kay na wangavuka. Na buku ni rerevaki ni wainganga ni beiboga matenitaki. Karabeito soya katiko eso na nonda vanua. Mai lambasa sabu-sabu kapakaki na roro ni wangavuka mai matei tabeuni. Wakaritaka mai na turanga na tida kau. Ni sandondo no mera wale suitale manda mai na kolini o visa mera mai anrava talenga na nonda roro ni wangavuka. Kaya na minista ni Beitangomaki o pio tiko nduandua ni ngaurango sanga suti ni sebi nakasaratiko na nonda enravaki. Na buku ni wainganga nondo no me sa vangangardo takisara.
Ava kaukaua na yan rabi ni tiko-tiko ni lakadaka na iduruduru ni wanga na iroro ni wanga buka kena bebo nua kedenga en daw sota kina. E bagarita kana minister ni bebo kabaletaki o madliu na lumisa ni na pangalalaki e tolu sanga bulu na milioni ng dola na ilavo me rawa ni wakatora takikina na vei tiko-tiko senga ni bagandeitaki na squatter settlements e na nonda vanua. Goe viti lebu, kei vanua lebu. Kaya na lumisa ni e va na i tiko-tiko vakaongo sa ngaravi tiko e ndaindai ka wilikina e ruatale ka sana vakarau tike ngaravi e na taravale ke na vakatora vakataki ni vei vanua me ranandambe kina na matangali tiko-tiko vakaongo. E va na i tiko-tiko sanga ni vakandeitaki sa taratiko e nangaunango ka sa vakarau tari tiko ngana kena vakambimbi mai sa kova e na sinu ran lai tawana en duanan rau vitu sanga bulu kava na buvale mai tavela e nandi na tawana e ono sanga bulu kawalu na buvale mai lau toka e vitu sanga bulu ka vitu na buvale ka vakakina mai tore e lau toka e ruatale na tiko-tiko sanga ni vakandeitaki sana vakarau teki vungo na kenang garavi e na mbaki pakailabo enta sa teki vunango en dua mai vunika mai lambasa karena lakitawana en dua nan raukan dua na buvale vata ke wambuyaya mai mba e na numi meratawana tolu sanga bulu kalima na buvale. Ia kau abagarita katiko e na singalebu endaindai sa na sota o nambua vata ke ratu kandabulebu e na embaki tini kavitu lako sombo na sota ni super deans ka bagadori ke bakain donu tiko na itubo-tubo na donu merau sangito sa ritiko nga nangaunango. Akini mbale sa lutu ang budalebu me bakana non ratu lewa na matambose e ratu dide bagatiko ng gitongo e na bukuna na be kornibuli tordake na Fiji Secondary Schools Rugby Union. E adu tiko na be level e na nona tako soba na minista na non ratu itubo-tubo na kena matambose kakain indondono me panggito ringa ang budalebu ni anganga. E ratu kaya na matambose ningito ni sangan indondono me bakaki na mbaleto ang budalebu e boroka na lawa. Alawa tunde ke na yabu ni bakabulewa ni sota ngo sama ni nanu me salutu ki no budalebu sarang gitu ki no nambo ya sana maniado me bakakin ya bukan data katiko men lo mani madla na minista ne nang gitu budalebu ya na kabia no asanga e bakasuka na minista sa bakay duri mandangana non ratulewa na matambo serto di baka nang gitu o nambua erto sa baka rau talitiko nga erto sa bukan data katiko ni ratu na may gito be baka na lewasa tawungo na bukundra e baka talangaki na sota bira ng onelewa e na bakitini kawalu lako sombu na kornibuli kachambe nitiko bira na kornibuli torodake bira ng onelewa o ya ondawasamu e na baka talangaki na non ratu sasanga na itimi taleso ni koronibuli me bakataki na tambua andira kombau ke imbudalebu mera sasanga ini na semifinal ratu bagarita kana champion ni soto go na ralube na Whitbix ralube championship ni ratu sa na bagandita katiko na non ratu itutu baga champion ni na soto go ni ratu bagan ruka na ken ratu isa na semifinal o ya na Guru Nanak Khalsa College ka ratu anganga kina na champion ni maindawa sa mutini kadiwa ke tini karua ratu sana tambe ke kina kota final ya alinganga to kontawa sa mo na tini kadiwa senga na matay ni be mama ratu ngai sasanga mai
na ngone leo na kornibuli na guru na kalsa e kanda raon reto sa e dabanga na kenda to kai na tini karua e reto sa mani bogan kai kina dona une mai na rake chapani sanganin dona boga lebusara mani kainaki ni e adokina e vitu pointin dua na kena i bogarau na Richter scale na une ngo vitu pointin dua na Richter scale na deba irake chapani na singalotu lebu ka ya balata na bebonu eso mai Miyazaki ke na bebonu bolekata ke na ikuri talenga mai na tsunami ka taravaya ni na une ia e varita ki mai ni ra bulan tiko sanga sotini lebu na tangaya era samaru roi na leo ni bonua ke na non riau me baleta na be saunin raki ke na be kaera sota kaetiko mai kia nan raki e varita ki mai na itukutukunin raki ni raki mamada toka mai viti e doba na bongi lebu ni kua bongi lebu ni bogarau ai mai viti e na tau wanga una nauda kuru na bonua e na boga tulolo e na be bonua so mai singa toka na bua suva ke na sori korovo se rua na mosi na itasiri ke na dolo ni bualiku ke tai lebu oka kina na sana ra na deba ke imbua na toka lau ke maduata ke na sano da kaunrobe e baka kina rau oka mai kina na sano lau ke lo mai viti. Bedo na singa tambu ni mataka mai viti e na uku na loa roni tau banga una na uda e en raki mamada enda be ngauna tale so. Po yaksia maledei ko nga spora koa. Ni mbula venaganaga kanda me rotuma e na dau mga koto ni tuba kin raki e na sona ngauna na rungu-rungoa rombeka ni tau banga una na uda. Ia na dei koto na kena i tuba kim patambatan ng bongi en daindai medoba ng bongi ni mataka. E kuangore na itukutuku ni raki na nonda banua na itukutuku na nonda banua na besa i wura na itukutuku ni gito kaya na itukutuku na nonda banua mai viti. Na nonda bata-bata kay City Benny Raturla.
William back in donongu life insurance policy? Laka kira ni tutana katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir ta kasara biri ni tauna. Kabi ngaya kira mata ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. Ini time sarang amai. So kan kali warga tera tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o yasar ngana buna, e rau sara, sa tiku na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina kana marama naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinagasar tunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tu kinambata. Koe serengan gori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu se bagai kabi, e baro te itu bagai monggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda to identity, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike te uteke roro bagai lolo keina vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Nungu chisu nungu banua. Dorongo na vima maniono kina vitu ena kawani bungululu we kemadawe California. We mamani ruana kawi kina tolu ena singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongwambia na Radio Mbulando vata San Francisco, me kauti kenda vata mai. Nanonda bata ki City Veni Raturola. Suloye ranina yawa, di
E tolo malumu baga uto ni manrai sui dua baga sui ni rawai. Aya, wala kena ibu madal. Sini madal tiko baga mai bal nimbula. Se tiko mai ne kele ni basi. Bula benaka matayasi bula benaka tafihi. E andra benaka wale malo lolo matuyani. Sa lolo matuyani beta kita bali mo mata. Seni deba malo oanga bua kula ule. Mutola bina. Wata ke mere mode ina koro. Bina wale buna sema tiko mai na singa lebu indai. Bukarita ki mai mbula sartiko nang gito mai laudala ena no sota nangone sa matua sara non rangito ena iba tangin dengan dedake sa senga walenga ningito me dalai lasa tukina sa bukaraba maru takikina na itumbu nang gito ena be kornibuli sa ngoma tua takitiko ena ngaunang gombleta ni sa ndo tu na iburi ni takataka be na luvenda ni rambiu buli mai bukan bimbi ena iba tangin dengan dera sota tikongo ena Vodafone Super Deans ka sa bukan di takitiko kina ni rana rawan ni yadwa bana iba tangin dengan de binak na non rangito ke baka rangoma tua tiko binaka boleh bo seru chamber binaka boka lebu na sema tiko mai na sika lebu indai na bebo nuani boka rorongo tiko mai kina sampai kara soko tiko embarabi soera boka taso soko soera siwa soera ngoli sa salim baka na boka rau na singan ni mataka na boka bina tiko kina na singa lebu indai tapi na numitiko na ngauna Santa Rosa sa sibitongo na 5 na rusa nga bulu tolu na miniti sa totolo sarantiko na kalan ni mata ni singa sinraun takai ni ndrewa malolo tiko ni mai viti ya sa sibitongo na tini karua na rua sanga bulu ka wana miniti na stationingo ni bulan 2 bata San Francisco kauti kenda bata mai dona ni bata mai bukalanga wani sigale bu indai Toka lau, kei
JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talangana nono to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kena bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nrito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono life insurance policy? Nakakil nito tani katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kina maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Kau sarang ko dengo kami binaksa. Iyo, o ya sarangana buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu dua tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakau. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to with ni ti, kanay baga singelebu siya baga kabi, may bakana baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Binaka bakalevo ng daw sema tikumay. Binaka bakalevo ng daw aseti ko na nanda to vata na Radio Mbulando Vata San Francisco may kauti kenda vatamay. And the sabo wala kasar niya daw yan na walu sa ngabulo ng dolo na kende wili ni matabu vale na Radio Mbulando Vata. Iya, wili sar may vakatoto vatataki kina kende wili na ngwanito kay NOV sa pura-pura. Do na like, do na share, subscribe talaga Mike na Radio Mbulando Vata and na YouTube. Radio Mbulando Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay.
Emma mai ki vale kani sama kaka Nuri kumai amu ni marama Elina nai matau Pano nai sele kama Ai mawia kuro ai kaka kaka Elina nai matau Pano nai sele kama Ai mawia kuro ai kaka kaka Elina nai matau Pano nai sele kama Ai mawia kuro ai kaka kaka Rato na tamadaka ni visa na sema kawa rato mbo wa maruta ikenda telenga na singa lebu indai sa kavitu ko na bonua Santa Rosa San Francisco ke na be bonua bola kat Sacramento reboro rong tu kina so na singa lebu indai sa la kia kavi nda madi be to maniti ko ni kina bula bina katawa ke wangambada tola bina bina wale buna sema tiko mai nuita kini wangaranga uti ko nei wala anga ueso moni boga marauta ki kina ka rao talitunga kina boga bina kana taka so ra sege lisi tiko mai nei teitei era boga ibua tiko mai na tavioka na kumala na ndalo na tikau na kawai era sa lisi talitiko kina koro me baka ngana kene boga rau ena vea kabini boga rawai veira na tiko na koroni taka na koro turanga na sarangito mbula taka tiko ngo na HFC Bank Stadium membaleta na sota di Vodafone Super Deans na kota final le boga duri tiko ngo iyo eta sa weroka toko mo ena lomani madhawa na lewa ni minister aseri ranron sabo ka sukana no na lewa sa laivi mandanga mertu sabo ka tulewa kina na isongo ningito ertu dau lewa na sota ngo na ibu katangin dengan deda kiningito rakabi veira na dorobo ke ira na ngone lewa andara ngai rongo tuku tale na do na kaloko na ngau na maiviti na ono na kaloko na ngau na ke na radio bulan dua wata San Francisco di Kauti Kenda Watamai. Ni
dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka kandau Rendre na tutu beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nungni boli-boli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nungni boli-boli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonor to stoa, kina nomu mati ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rode na bima manione na kabini buko lulu be Kemundo e California, bima mani duwa na singilewu ni lotulewu be Kemundo e Viti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. E na muna ngau na nalewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikila na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tiukin dono menua e rau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na bei matanggali kaka na tibgina me baka na karikua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa balang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua Otat ni, kailan ko bata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto, giri nga kina vitu sa iba vitu, tolo duon limono, se, o nga wali sa nga lito, miko may nanomota, e na diyo maluma, Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talaga nga nirito ulit, dilibot na kaya na kaya mo katalawa sing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Binaka wakalevo nandau sema tikumai. Binaka wakalevo nandau aseti ko nanonda to vata na radio mbulando vata San Francisco, may kauti kenda vata mai. And the sabo like sarnia dawayani na walu sangabulo na undolo na kende wili ni matabu vale na radio mbulando vata. Ia e wili sar me vakatoto vata taki kina kende wili na ngwane toke and ove sa pura. Do na like, do na share. Subscribe talaga Mike na Radio Bulando Vata and na YouTube. Radio Bulando Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamay.
Ia pena wale bora tona kambu kaina liwa. Ai waka madala ni uliwa i kundukundua na waindina. Ke na vei ke na bastonga ni matai lalai. E turu da kea ni kina ponua waka turanga wai maro. Te bula pena kana kanda, di sangai sama tiko mai na radio umbulandua bata San Francisco na singa lebu indai. Anda waka pina pena kani ndaduru matiko ya ni na ngauna pena kasara sabi abia dau makasara nandraki mai viti. Warita ke mai ni a rungu na mataka indai tau banga una na uda na sona panua ia sa warita ke mengo ni santau makasar nan raki bula toka na langi toka lau sa toka idake na mata ni singa tan raba binaka tiko na rarani gitu ni wengen rabu mai lau dala era sota tiko kina na wei korni buli toro dake na super deans kasado ba tiko ngwana kota final ia ena kabi na numitiko merna kai inda sara tungaeni ki New Zealand i Wellington na koro turanga mai New Zealand e ro soti kena na timi ni New Zealand na All Blacks vota ki na timi ni Argentina na matai ni wabo kini sota ni Rugby Championship era una sota bagarua baka kina mai Australia era una sota mai Suncorp Stadium mai Queensland na timi ni Australian Wallabies vota ki na South African Springboks goe na sota saranga ni pagkatangin dengan devak dari teman dan itu soto ni tim ni Wallabies main sota ni bura kan ruka kina na tim ni Australia bebiti en sota mai barani se en bilo ni bura ya nangau na sa mai besau kinang gondo we pagkatabuli di satu retiko Joe Smith o kaya kanan daw we pagkatabuli di liu ni tim ni Islandi kamai beibu ke ena timi ni All Blacks sa dawi baka tabuli di tikongo en Australian Wallabies ka darai di tiko kinan be dangia kini lewa kene be sawe so saya zo me kene sembernin ruka bokandua na Wallabies ena ngauna ya tauri tiko kinango o Joe Smith darai da manda na sota ni kua ni rosa dar kene champion ni bura tauretiko na William Webb Ellis Trophy na tim ni South African Springboks. Ya na kabi dan nga ibo rongo to kina na sota mai New Zealand ke Australia en tim ruango na oti en nga itoki na Rugby Championship ki South Africa en ala ko nikina na All Blacks ni New Zealand menala ingito e kana ngole ki Argentina na Wallabies era to sana besau na rua telengana gitu nda kai madala manda da sa rongo to ka bagada na wili ni daung gitu era tiko na All Blacks ke na be besau so sa ya do tiko kina na lewani Joe Smith mai Australia e bakakina e anda ba binak singa ni kuan singa bo rawai da ulebu nang gitu engara bikina na non dei wasin di burubura kima mina tiko e ningo e Santa Rosa senga e kabitiko ni wara umbuka senga e bo tiko ngo e walu na miniti me wono na kaloko ia sana bo tiko e wono na miniti me dua na kaloko e na ngauna mai viti ia da baga bina e kaina kima di sembata tiko nga mai New Zealand mai Wellington e na kabiniko na ibo ni kata-kata e na tiko sara e na 5 saranga na degree Celsius e sambata sartonga ye rakai na kanin raki binakatu nan raki mai Wellington na koroturang nan raki ningito en ekabi indai yan dabi dangi akiti kon itu bakinin raki en anon da banua en dau magatok erna maruta kana dau sarangito ke randa beito kon ni na rara mai laudala en da bukunin raki ni sabaka en dau magata kasarma en ken itu baki en nango Vina wale una bingarabi be kemunin onga tiko en be bale nimbula so bekara sasama ki tiko ngame na koro lago tiko na were koro sasama ki so erangele sumene teitei so era sangai lako kina teitei erla ki raile ngabi bala ilai rawa talenga mai kina na ebanga enda buguni singa ni matak taboga bina tiko enda daga lalai le lebu enda garaba tiko yo sen se be sau lebu na isau ni kakan awa tiko mai nandua na tiko ni bengarabi na bida na stoa na singa lebu enda inda ni bernu ngole mai ke ka bagarita ki mai ni resamba di bolita gitu na bundi na tapioca na dalo na be tolo ni ngonisal ya dari zaman dana kena itu ba kena isau
nanga una go seti ko ngai dake kene male ni sanga suti ni sanga ngato pina kasar na baka di baka ngata kingele be kendo ira boli taki tingo era bolia mai lei bolia mai nei teitei ser lei bolia sarnga mai longana be ira mai na kor na be kor so mai tailebo mai nanronga na itasiri na mosi o tira sanga mai boli takatale isuba ke na be kor ni dagak de sa boli mai su sa mai boli taki suba o era na tiko ni su era sabolia era gale ke boli takatale akini bale sabi tatanga yani na kena tumbu na ngauna era gale bolia kina na marama ke baka era lai boli na singa lebu ni ko ni bogaro ni ko na kena makete pe bono bole kati suba sati ko sarnga eda kena kena isa saruta me bakakin ia da baka menda da kapa te toka na bunimbele se do toka na tabani tabioka tato malaga toka ya sini bale sana bibu ke boga libu sara ena singa lebu enda ni sa kata mengo na kena mata ni singa mendo na ibo langau ena singa lebu enda ni berni tanga ibo rongo be ni tuku era non tabanua kena biasa ibura
Bula benaka. Ai warita ke mai ni sa wakatulewana minister ni Bukayaki, William Mengaboka. Me bangangadota ki na Rabi ni Veiroro ni Wangabuka na nonda banua. E kawaita ki na tiki nango ni kunrubaka en duana mata en palimendi. Mana itu ni Beisanga Premila Kumar. Bata ke Siti Veni Rambuka na Prime Minister rawa kunrubaka na lulunga ni Anrabi ni Roro ni Wangabuka baga wasibi may lambasta kaina ka ngaboka ni sadingoma na itukutuku ya na kunro ya kasadaga tiko me bangangalo tagikina na Andra en Roro ni Wangabuka so en anonda bono wilikina na kena may nandi bata ke na usori me baleta na wainganga ni beibo mateni taki ka na speaker na boselawa na parliament dia viti ratu na ingama lalambalabu ni endondonu menta sa bogandreta bogabinaka na nonda yanra baki kapangangalo tagi bogabinaka na dagadaka ni bengara bingo baleta na lenga ni wainganga be soliaki ka be kauyaki na nonda bonua mai viti ka tegabu mai lambasa mai sabu ke tabeuni kana bina kamera bagai ngata kina kolinio visa mera raoni mboida na wainganga ibunita ki be rabe kauyakati ko na Wangabuka na nonda bonua kana minister ni bitango maki o pio tikundundua ni sana sangai me bangangato taki boga binaka na lawa ke na enra baki enda sando ni tikungo endo na ngau na rendre ni kena voluti na wainganga ni vei boga matene taki ena boga ngata kana mateni tu tolu sangabulu na milioni na dola me rabaga torada ke taki kina na vei bonu eso kasenga ni boga data ki sena squatter settlements ena non da bonua e viti lebu baka kina mai bonua lebu kaya na minister ni Beiboka Balitaki o maldi una lumisa ni sa teka buti ko na bakadoko na sona banua na ngaunango kay na tarabale ka bakambimbi na rua na itiko-tiko kasana baka raw teka buta lengayan ningo ni sa botayoti na kena ilabo may na mata ni tu na bulango ni sa teka bu na baki baka ilabongo e bagarita ki mai ni va na itiko-tiko ni bengarabi bagaongo sa bagadanga utiko na ngaunango en dua mai sa koda na sino kan rawa ni ratikora en dua nan raw vito sanga bulu kabana bubale mai tavela nandi era na lakitawa na ona sanga bulu kawalu na bubale mai lautoka vito sanga bulu kavitu na bubale bata ke na dua na itiko-tiko talenga mai lo toka o tore era na kita wana tale so na bubale ni sangarabioti na boga doko kea rua na itiko-tiko kana boga rauti ke bungo na daga ni boga doko mai bunika mai lambasa me baletir en dua na rau kan dua na bubale
Wata ke wambuya maimba era na laki tawana tolu sanga bulu kalima na vale. Sabang dita kena tuku ning gitu ni salutu ombuda lebu en sot ni rakabi en super deans en kota finala ka baga dori na singa lebu ngo sama ingito kino ratu kanta bulebu sota ke nambua di salutu ombuda lebu abagarita kananona lewa na minister ni buli aseri ranronro mengito nga ombuda lebu ya etiko na matambo ser tu didiba kanang gitongo Fiji Secondary Schools Rugby Union kanora tu bagatulewa me salutu ombuda lebu na buku ni lawa erto aboroka na sota go ni ratu bangi torre indua nangone kasanga ni register na team yoya ya sama ni adu tiko na be leda be na loma ni madawa kaya tiko nga na minista mengito ombuda lebu ratu kaya tiko ratu sanga sinirawa sa boroka na lawa sandara baga murianga na lawa medo basaranga may nakabi na noa sanga ibaga suka na minista ni buli era ure reibi bosakin beka kena minista ningito o tsese saukuru ka bore taka kino saukuru na nona kawai kebaka mani tako soba na lewa ya na minista ni buli baleta ni sanga walanga ni kila itiko ibiti na sota ngo kila italenga mena via sai burabura kana sanga soti ni rongo binak mera lai rongo da mai taundaku ni abe ile titaki endua na gito bagaungo mai boa na minista ni buli sama ni soroba na minista ni buli a seri ronro sa rato maningito mandanga na timin nambua sa dengo ombuda lebu e bakakina nonda sota na ngonelewa na mbakiti ni kawalu la kusombu na championi sota governo ngonelewa na Whitbix Ralube Championship kena championi tiko na ngaunango ondawa samu ya na sota talenga wata ke natambua andi da kombau ke imbuda lebu na semifinal ke amesana ngai madalakina na tim yara lutu kina tim yara toso meralaki vala na bata idake di semifinal wata ke na final sa tiko na boga nui we ira na dau venga rabi na dau we boga tabulidi o ira na buli o tike ira na gasini buli ni na toso vina kana sota ngo kana solita le tunga na kenan raki e dona une e akureta ki chapani e na singa lo tulebu ka waraita ki maikina ni adoba sarati kona 2.2 and a Richter scale na kena i warau e waraita ki talenga mai ni sanga soti ni wakadada wakalebu sanga soti talenga ni dua na itukutuku ni dua ya maboa se wakalenga i wandua kina na nambula kina nraki e wakarita ki mai ni dau makakota nraki mamada i viti ka rungu na mataka na singalebu ngoa meleki adoba na kabi na numitiko ni na rawa ni tau banga una nauda se ua koto na wasawasa baga tulo aloa na lo malangi na bua suba ke na usori na mbarabi ke singa toka nandi ke imba bakaki na usori korwo userua na mosi na itasiri na dolo ke tailebu na deba ke imbua na toka lau ke maduata ke na sana o da kaunrobe o lau wata ke ilo mai viti draki wata ke denga draki mamada ia na batambata na bongi se ua ona wasawasa ero ni mbula na toka lau deba kata tamba e na sona ngauna doa ia mirroring atro to a matakoa do makota na draki me rutuma ko e batanga da sota ka tiko eni mai viti era sota ka tele tinga na bekanda mai rutuma ani tukutuku ni draki na tukutuku ena nonda banoa na tukutuku ni ngito ke na tukutuku mai na be sai burabura Na nonda bata ki siti veni raturola.
Sabolai
Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me pakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani do itu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Na kari toa sa waza badina na kani kana. Kay tiku talangana non to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bunga tale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa ibabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in do nungu life insurance policy? Nakakira na ito tayo katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena maga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Ko tungko. Kau salah lo dengo kami binasa. Iyo, o ya sargana buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Hoya na wasa eva walu va dua tolu walu lima. E sengan dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka katau dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladayani na nung ni boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 Toluwa Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewang sumburi ni nanomu yaya. Mai na nonda to stoa kena nomu mate ni katumba. Na nonda bata kay City Veni Raturla.
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Singa ke tailevu na Songo ni boga binabinaka ke na kena lotu na boga dori na singa boga rawai ne katolo sanga bulu kandua ni okosita na mbakingo. Na boga dori tiko na ruandua lima saiva Griffith Avenue, Santa Rosa, California, diwa lima wa saiva bitu. Na Songo ni kena bona numi na mbakin rau ni koroni buli mendela ina kai ratu kanda buli school. Na ngai boga dori saratiko na bula maingo ni katini katolo ni September, rua na undolu, rua sanga bulu ka ba. Oya, na liba la kaloko kina tini kandua. Men soli wale tiko kina na wainingunu, waimbuta ni sambutu. Na bagai doriti na Songo na Holiday Inn Express and Suite. Riwan 255 ba. And West Stockton Boulevard, Elk Grove, California. 255 Kei na nomoni katalau masumasu na lewe ni ANCF, cell number 2, en bagay dori en bula ko kotoba, kawalu mbega ni singa, en muani madong balabu, en bagay dori tiko en 225 Pacific Avenue, my Santa Rosa, ka nandei koto na kena itubaki me bakasabi wasagita kioti, en bagay doritiko may na ono na kaloko kinawalu en na mataka. Ni sakilatiko na kena inaki. Oni na tausoli, en komunikin na en dua na nomoni sendeni lagolako ki Kentucky, membaleta na wasangarai, kaya na sarabi ni wanga na inoa, ka wala iya na biyalela ti makawa. Ongo na inaki, bogedo rituki na Songo, ina kay bogedo risartiko na bula okotoba, ni kawalu ni singa, nuita kininda na yado endi kina bogelelebu. Na nonda wata ki sitiweni raturala.
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tō na senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kandau dren na tō beto seaki. Erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni voli. Rawa sara. We tartarangayani na telefoni diwa 21 saivarua merto wakarotaka katalada mai na nong ni voli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwa 21 saivarua. Erto ngarapatalangan kena le waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonro stoa kena nomu mate ni katumba. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemunda we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongo ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Ena muna ngauna na lewu ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin tono munua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na we matangali kaka na jibgina mebaka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malangin mebaka na steak gay wakay loka tabioka ka na coleslaw surua Otat ni, kailangan ko pa na pie ng bani K na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giring akin na vitu sa iba vitu, tolo duon limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanomota, na diyo maluma, Billy Street. O yan Santa Rosa, California. Erang talang ani rito ulit dilibatakan na nagkemo katalawa sing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda bata-bata ki City Veni Raturola. Talano ataka manda nanongu Sangole Sambuyani Gina Bukalong Yeguni Mateni Nakasuke na gogolong Dauperai Dili Nonra bosa na bulong Rausa Vagabamanda na ke murau
E tala no takamandana no ambiuti nei tau sango le somutu ani ki na bukalo e na Singapore wai andai na ngau na mai suwa sa boto ko rua sanga bulu katolu na miniti me rua na kaloko o rua sanga bulu katolu na miniti me vitu na kaloko e Santa Rosa e California. Na tiko leo ni radio bulan dua bata e San Francisco kau tikenda bata mai. O kilana no dabi tal no takatiko ndona do robo en bebadu ni Olympics ka boga duritingo mai baranise. Sa manito sa dake na nanangito na ibagatangin dengan deso sa alaya do na kota final na semifinal. Sa alay final sa taura sar na metali. Gona non ra metali na marama. Karabi badu tiko na non ra waswas yang kay kilay imur ni oko do robo iturang. Ya sabagattunga na bedangia kini lewa membaleta nang gitu ni kuwa na nonda abalatakan ng dondono ni tamatayan dua. Kaya baka may asambi nga bira na marama mersa gito nga baka marama na non rewaswasi na marama. Rang gito na turanga na waswasi ni turanga. Seda pambeka andala kibidu rumah kikin. Medala ibiya tata ninda nana. Senda nana anda lebih tata. Ya sama ni rawakin na metal. O kasama takatiwa na gita takatiwa may lodal na HFC Bank Stadium. And doon na sota-sota yung mga duriti ko ya. And doon tani nga nung rewasawasan na ito rawo na Super Deans. And doon tani nung rewasawasan ng onelewa na Whitbix Ralube. Kara sota-sota tiko kinanggo. Sa liada mo kota final. So sa madalasar ni rasana dambean ni kina semifinal nang gito nga bagay was-was. Bagay bay, kaya baka enta sasangan ni rawat, menta sasot tamanda nga baka tangan yan ang galiron baka na metal, menta lay duruan, bayira na marama. Kaya, sa ang galisot ang akin, new kay manray, na wambimbiri kay na mo sinibad, siyangan leway raw. Iyara sa lewanan daw nilawa. Sa tosan metalikula ki Algeria alpono el dambe mekin na dorobo sino dono bega mo ka na ngoneleo karawata na metalikula ay bagalanga nga no do bororong de singeli wenda indai
menda warong madakin kinen dona sere una nunga tiu kinen dona turanga turanga go tu rara ni vale ni lotu mai sebesi e suba na tambala ko suba turanga dau soko ki tiko bina ko koe na vaka ni soko ke na tawanga o ratu lopeti ranrabu na tuirara atuke mai loto kana madongo sini klasa lesu mai suba na baliti ko mai beuto do wai bota kina boga be lube ni boga be tamani na singale wenda indai Bola,
bula benaka. Abuelelekan itukutuku na nonda banua. Ada pangangalota kina yan rabi ni beiroro ni wangabuka. Bagan bimbi mai lambasa. Ya sana deo mai na dagakango ni yan ren rabaki. Kina iroro ni wangabuka nandi apaka kina mai lubu-lubu na usori. Na nonra tatau na iliu-liu ni mboselawan speaker. Ratu na inga malalamalabu. Men garabi talenga boga binak. Yan rabi ni roro ni wangabuka mai lambasa sabu-sabu ke tabeuni. Keba kai rawa. Mera baga ngata kina kolini obisa. Mera laki yan raba ka amboida ka murira. Nanda ukwe kauyaka na wainganga ni bei boga mateni taki. Wakaritaka na minista ni bei tangomaki o pio tikondondua ni kauai taki boga lebu sara. Na dagadaka ni bei boga toradaki taki membaleta na yan rabi ni nonda banua ke na be sai wura-wura. Tolu sangabulu na milioni ng dola na ilabo na baka ngataka na matanitu me baka toradaki taki kina na be tiko-tiko eso senga ni baka deitaki na squatter settlements. E na nonda banua baka bimbi e biti lebu kei banua lebu. Gona ituku-tuku na imadiu na lumisa na minista ni be baka baletaki. E kaya ni vana itiko-tiko arto sa ngarabi sarati kumandangay na ngaunango sa ngarabi tiko kina na wakatoko. E rua tale sa na wakarau tekibungo ni tekibu na mbaki baka ilabo ka anda sa babada tiko e ningo e nabula ko sistem laki ato na mbaki katumai. E vana itiko-tiko baka ongo arto sa wakatoko takitiko e nangaunango e dua mai sakoda mai nasino me rawani rabaga tiko rikin e dua nan rau vitu sanga bulu kaba na bubale mai tabela mai nandi merla kitawana ya ni ono sanga bulu kawalu na bubale mai lautoka na vitu sanga bulu kabitu na bubale ka bakakina na mai tore mai lautoka tiko nga na atagazaka ni bukadoko sana tike bungo. E rua tele na itiko-tiko e kao na lumisa ni sana ngandrebi me tekibu e nando na ngauna leka-leka maingo. Oya na kena tiko mai bunika mai lambasa ke i wambu ya mai mba. Rain tiko kine tolu sangabulu kalima na mata bubale. De tuku ningito sa bandi bakan donui na non rato lewana matambo serto di baka na no songo ningito rakabi na dauro buli e na be korni buli torda ke na Fiji Secondary School Rugby Union me sana lutu mbudo lebu kan gito nambua e na kota final sabo ka doriot e na sotango sama ni boga suka na non na lewa na minister ni buli a seri randonro me baletan na nona kaya me gito nga mbudo lebu e rato kaya na kena matambosi ni sa senga ni bang gito ri mbudo lebu baletan ni rato boroka na lawa e na yabu ni boga bulewa ni sotango kaya tiko nga na minister me gito mbudo lebu sa ito ba tiko may nasinga na noa asini matata boga binaka. Sa na tuibe na boga tulewa. Yani sa maniado na boga tulewa sa mani biu boga tiki-tiki na lewa na minista ya seri randonro berto sa jidi boga mandanga na matambo serto jidi baka na non rei songo ning gito rakabi na ngondi buli ka boga eldori tingo na kena sota mai laudala. Duan bibosaki senga ni bimba bibosaki nga me raundu ibugarita kakina na non rauna numa na mata bogaturi mai na Democrats mai merke wata ke rtuna Republicans and the Democrats tu tiko kino Kamala Harris and the Republicans o Donald Trump dau kene ibugarau me randau laki wakatarongi rangai saumitaro
na mata bakaturi magai laurai mera rongoda ka saraba na lewe ni bonua ngoe na bagai doritiko mai mereke na ka tini ni September na station ni ABC asaba ka dorimanda indua karua bagai tabikina o Donald Trump wata ke Joe Biden na presidenti e pia lau bakadasar na bagai tabi na Joe Biden na bibo sakua sa mani be saukina baleten sangu ingui leva ka bungan nona itukutuku e sangani matata. Gona buni nona sabi sosomitaki mai o Kamala Harris na buke ni presidenti mai merke. Me pala takirto na Democrats na itutu ni presidenti. Nan raki e sangani besa u walebu na itu baganin raki e noa bakakina en singalebu indai rungu at kono malangi na sona ngauna tau bangauna na udene be ngauna taleso ian raki mamada seu wana wasa roni borobora na sona ngauna na iduru ni wanga so barabi mai singa toka na bua subu ke no sori e do ani ke korbo seru na mosi na siri na dolo ke tailebu e bakakina na sanora na sanombua na sanomaduata ke da kaunrobe raki batanga na dono magati kongo la kiado sarea niki na sana lo mai witi ke lau tau makaran raki se wana wasa bata na mbungi no ai me ringa churo to amata koa ni bula bina kana kanda me rotuma ke wina buar rongo tiko mai na nonda banua na be banua ni buar rongo tiko mai kina tau magatuna raki mai rotuma se wana wasa kana dekoto na kene tuwa ke me wana singa ni mataka kore ke manina turanga ke na marama na itukutuku na nonda banua na vea sai burubura na itukutuku ningito ke nan raki. Na nonda bata ke siti veni raturla. Itinagu au nanumi kongo endai Seikemuni nabuni nongumbula dhake mai
sanau Kobo sotanga Re Keve koso tava mai Sabaka watukana New Sarawati yang Vikalelebu Abunda urawata Kobakabuna kedena Inamu Isamoa senga beka Kebakaloloma saratu Isamoa senga beka Kebakaloloma saratu Minakanau E pina ko le sara vi ke menina turanga ke na marama sa bo tok mo e vana miniti me rua na kaloko ka usata tawi ke kira usata tawi ke talei bo no ni bina ka na mo ani mada ona itabi ngarabi na beto sa ki e do maga tiko na raki ia anda baga tule wa baga bina ka baga yalo matu e na be kanda da ka ba irana gito e rangito na teitei anda teitei e ta daga daka e ngoma tua anda rani aza wana singa ni mataka na ga boga lebo kalunga ta tiko na moani madawa kalunga ta na itabi na garaba di Samoa.
Nonda Vata Vata ki City Veni Raturala and Radio Bulan Dua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vata Bai.